Do you have any role model among my tribe? One from my tribe. Nina Hadago, you can say anything you want. Preferably from my any role model. Pula ye jam na liye na lima shroy luzai na kuba zo shor tu na inu motivate lo inu bom grupi mo luzo na ji shor ku liye lu ye community ha na bi culture the ta le ha na bi se do ha na ta lo ma shor ha ta le zo ya pulu to shi so na lime sa lu da pulu zo vi lu na lime bom grupi ya da yi zo tra sun ha do zo na ma na tra ha ta shor zo zo yi zo tra sun ha ta shor zo na ma ha ta shor zo zo na ma ada shorzo mulo da tu ne na ma ko ma trozo to lo da ko ko ma sin hata tam zo ya ku le tu te ya pa mu bia example abilisa ku ni sa ta be no ku ha abe ro bu da le ju su ne da tu ne ku ha lo zo zo na le ma e zo chung da ku bi a shor nem do lo ke e chung da ma ta li na zo zo shor bi ma shor shi lo so do be an ku bi hai ko be bu lo ba no ku ha ku zo ne le zo ra ko shi an e chung da po me zo ne ha ra ko ge da tu ne youth in the youth का सवाल एक्टिव सब भी सब ये तुम तो youth में जो है आशा या भी करना चाहिए पौने सब भी ना वो है popular टाइप जैसे जो है दिल्ली ही और जो freshers भी बोले ते को तो invite ना सब को है कई special guest सब बोले research ले में है और नुई लिखित में माँ ये तुम तो community है तो area है तो माँ वाक़ा वाक़ा explore सब या ये को है और पौने ही लो ये रूपी लो बुनाई ना लिने लो है ना हाल जो ये तुम तो सब हुआ है ना हाल जो ये तुम तो भी लाइफ का जो भी लगा हुआ है उन फॉर एग्जांपल आप भी ले सकते हो बने ये पूरी रोल है जब पाएंगे पूरे